صحیح بخاری روایت کتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ درائنی کی واجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درائیں کہ مردم یک گدی تو کا نماز بوانی دی ہما حالتا کہ آیا کنگدا آئی کوپک ڈننا آیا، یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منے کو کہ مردم گود پو چادر یقینی کہ آیا اترا بردن تو کوپک ڈننا کن تو نماز کا چسی واجہ منے کو پرچا وقتی مال تنگ و کمزوری بتا بلے مرچین دورا مال پراوانین تو تنگ دستی کم منیس بایدی مردم چوشین ٹی شرٹو چوشین بنین گورا مکان کی آئی کوپک ڈننا ہے نماز حالتا بایدی نماز حالتا مردم اللہ دربارہ کے تو اوستی بلائیں عبادتا وتی زیب و زینتا برابر بکام چنائے مردیں آدم واسطہ کے واجبیں فرضیں آئی ستر چی ناپگا بغیر تانکی کونڈانے بلے علماء گشان مستحب ہمشی کی آئی جمہور علماء نزدیکا کی آئی کوپک ڈننا مبا نماز حالتا بایدی مردم پراہین کشا دیں گود گورا بکا و ہنچین گود گورا بکا کہ آئی کوپک چیر با نماز حالتا انایا جنی آدم کی نماز کا آ پورے پردے بغیر آئی دیما آئی ہچی ڈننا ہو بھی اگر لوگائن محرم دیما اگر ڈن درانی و جاؤں در نامحرم ہا ادا آئی دیم ہم چیر بھی